je dois commencer mes propos en remerciant encore une fois les autorités françaises qui ont décidé enfin de continuer ou d'arrêter à soutenir des voyous, des assassins, des criminels, des voleurs, comme Azali Assoumani et surtout son fils, le petit, arrogant, agité, voleur, Nour El Fatou Azali Assoumani. Et après le refus, le soutien de la France, son fils est rentré malheureux aux Comores. Et quand il a dit à son père que les Français ont refusé de nous soutenir, le fou, le putschiste, le dictateur a manqué respect à la France, puisqu'il a dit que laisse la France, laisse-les, puisque eux, ils sont déjà dépassés par les manifestations. Donc, on ne compte pas sur la France. C'est Emmanuel Macron que Azali s'adresse comme ça, en disant que la France, déjà, ne sait pas où mettre ses pieds. Après des années de soutien de la France au criminel Azali Assoumani, des invitations, des aides, même si sont tous détournés par ces voleurs, ces voyous, mais Azali a osé aujourd'hui manquer respect à Emmanuel Macron en disant que ne t'inquiète pas, mon fils, lui, il est déjà dépassé des problèmes des Français, donc on ne compte pas, on peut aller ailleurs. Au moins, ce qu'on a dit est bien entendu par les Français, par le dirigeant de la France, Emmanuel Macron. Donc, le fils du criminel Azali Assoumani est très malheureux et très déçu, puisqu'il comptait que la France va le soutenir encore une fois pour détruire, pour voler, pour tuer, comme ils le font plus de 7 ans. Donc, nous sommes obligés, ou on remercie la France, enfin, d'avoir pris conscience que votre soutien à ce putschiste, à ce bandit, à ce criminel, à ces assassins, Azali Assoumani et ses bandits, étaient injustes. Et nous appelons les autres dirigeants qui le soutiennent jusqu'aujourd'hui, des dirigeants africains et des dirigeants arabes qui soutiennent le dictateur, le criminel. Et profiter à remercier le dirigeant sud-africain, le dirigeant canadien, le dirigeant, Madame Samia Suluhu, la présidente de Tanzanie, qui sont aux côtés du peuple comorien opprimé, détruit par le putschiste Azali Assoumani. Donc nous vous remercions. Mais aujourd'hui, on a la bonne nouvelle que le fils du criminel Azali, il a pensé qu'il a beaucoup d'argent et il se dirige en France pour acheter des conseillers, pour acheter des... C'est pourquoi on dénonce ici, ils vont savoir, ah, c'est vrai, le petit dirigeant a déjà dit ici qu'il va être président après son père. Et c'est lui qui a voulu tuer son père pour succéder immédiatement. Du coup, son père a dit, on va vite organiser des élections. Comme ça, je vais chercher des idiots, des imbéciles
Je les mets dans l'Assemblée nationale et ils vont voter, ils vont changer la loi qui dit que c'est le gouverneur qui doit remplacer le président en cas. Mais Azali veut changer vite pour que ce soit le ministre premier qui sera nommé. Et bien sûr, c'est son fils. Le petit arrogant, agité, voleur, Nour El Fatou Azali Assoumani. Donc, après notre travail, on a travaillé, je vous l'ai dit, on a dénoncé. Moi, les gens que vous nous voyez à la place de la République, il y a des agents de la préfecture de Paris qui arrivent là-bas régulièrement. Je leur dis des mots, je dis, si vous êtes des hommes, si vous êtes des responsables, montez ce qu'on vous dit, va dire ou allez dire vos hiérarchies pour qu'ils comprennent. Vous venez ici tous les dimanches pour nous demander, vous allez commencer quand, vous allez finir quand? Qui aimerait bien être là jusqu'à aujourd'hui? C'est vous, puisque vous protégez des bandits, des criminels, des assassins. Donc, quand même, pendant 7 ans, ils ont commencé à comprendre que on s'est trompé des dirigeants. Puisque un dirigeant, si vous avez 10 euros, le pays étranger prend les 5 euros, vous prenez les 5, vous devrez donner les 3 au peuple et vous volez les 2. Mais le fait que vous volez les 4,50 et vous donnez vos bandits 0,50, là c'est inacceptable. Non seulement que vous volez, mais aussi vous tuez, vous dénigrez, vous torturez. Tout ça, ça salit ceux qui vous soutiennent. D'où ils commencent à se retirer. Il n'y a pas de soutien à ces bandits. Maintenant, c'est au peuple de réagir. حضراتي السادة، في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة أود أن أشكر حاكم المحترم سمو الملك الحاكم القطري الذي احترم نفسه وأبعد نفسه عن هذا المجنون، هذا القاتل، هذا الظالم عثمان غزالي الذي دمر جزر القمر وقتل شعبه وسرق ونهب وتشرد. فنشكر الدولة القطر لإبعاده عن هذا المجنون، هذا الظالم، هذا الدكتاتور، هذا المنقلب عثمان غزالي ومجرميه. ونرجو للحكام الباقين أن يبعدوا وأن يقفوا مساعدتهم لهذا المجنون الذي يقتل ويسرق وينهب ويتشرد ويسجن ويعذب شعب القمر. نرجوكم تعودوا لهذا المجنون وإلا ستندمون، وأنكم تعلمون تماما أن من أعان على معصية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك. من أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان الشريف. فأنتم مشتركون للجرائم الذي يرتكبها هذا المجنون، هذا الظالم، هذا القاتل، هذا السفاح عثمان غزالي. أليس كذلك يا فضيلة الشيخ الأستاذ المحترم تشيوى نووي؟ كنا نتمنى وكنا نظن أنكم ستقفوا بجانب الشعب القمر المظلومين المقتولين المتشردين، ولكن بالأسف الشديد اخترتم الجهة الغلط الخاطئة. ساندتم هذا الظالم، هذا المجرم، هذا الكافر، وستندمون. وصدق الله إذ يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جل في علاه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أين أنتم يا حكام المغرب، المملكة العربية السعودية، الإمارات،
أين أنتم يا حضرات، يا سمو، يا ملوك، يا رؤساء؟ ألسنا إخوانكم؟ ألا تعلمون أن جزر القمر تعاني من الفقر والعطش والجوع والجهل وغير ذلك؟ ستسألون، والله ستسألون وستندمون مسانداتكم ومساعداتكم لهذا المجرم، لهذا السفاح، لهذا القاتل عثمان غزالي. فحسبنا الله ونعم الوكيل على كل من ساعد هذا المجرم لكي يقتل الشعب القمري. عموما تذكروا آيات الله سبحانه وتعالى الذي يقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا. ستجدون كل ما تعلمون وما تعملون، مسانداتكم بأسلحة، بأموال وغير ذلك. Kwezi watukufu, mawatwani ya mashujaa, sijabanu ni mwambieni uzade, hata uzade utoka utimu. Yabanganyi yabo kwezi watukufu. Ranzivo tasi watukufu amwendo a gauche, a droite inorichu. Emanuri wasuilinda. Riswali ya zema itizatu, Mwenyezi Mungu ajozirehemu zonti pia. Ya jaalie wa wasuilishi wa wahanani wakodo riombele yao riwa wasuilishe. Uzade uliwe lobo zuki wangu mtukufu Yusuf Mmadi Bamba. Fanuhaka usazali indo. Fanuhaka usazali joahindi lelo. Boahamba. Endadu wabu suno sindi ho wandu aeroporo. Ngamona wiladu gondu aeroporo no sindi ho wandu no fanya chao. Lelo harendeha. Mna indu amade dema maskini waheze filmu wacholai na rambale ram. Geja namaste. Namaste. Tabanti mtegele ni baba nga mazom ni rehitswa. Yabuka yabo. Harendwa mhidi leo. Namaste. Aboraha. Edadu sidi ho wandu ida ko reba balu wecha ha banu tawle ko ko se ba ko che walga budo ko de ba ko to leo ge taw ki hamam na hawara yamba namaste arende aputa leo haka usi walelo ge jaw e mumora kam tamoda abhibe bodes bohamba ukawe mkaidi Toy. Ha. Utsuena no tso emnam hon. Ha la la ba no ru. Toy. Namaste. Namaste. Harede hama malana geta. Atativi jaina tarbendera na roki. Na vinodi. Harede hama malana geta. Ya baki abo do kaza wala mna pepe ndo kufikiri mna radio wa registre shanyi moja nyumeni ile bela mitera kam na mrambu. Nehi ya baki bala do tuweza mna jimbo wa to sete ya do kufanya mna ile. Bo hamba ila unoda usindi ho wandu no jitusano juamba no Eva no futi kada ujau. Wo wuti wo belu. Wo chao. Balu wo chao. I don't see you. I just have to what. Ya buka jijao. Ya mtiti buzileo. Ya buka tukopto. Nehi. Kama mna hawara lelo. Rahaba. Sabi Jaffa. Ya uraha. Darabe mudara he mufanu bale ujuma na mwambia zikiri ambie za saya ni mwambie za saya na mwambie Allahumma arhamuhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzlahu wa usamid khalahu wa ripuli ya kiburi ya bwana woi regle wa corriger bwana woi ne takabbarif
Hazingi swani majeshi hata mtu katumwana. Ngono mnapigime ya rudi ya balili wano pia. Namaste. Namsunzio baba baba mnaontuone kama luta bizija. Ebanu geda kama tone mna pasima. Ebanu geda. Kama tone mna pasima. Namaste. Yabakiwa la lutu kanti ya pondeshe. Qala alam aqul laka ukomwiso waho mwisomwi. Inu hata wanuangamiza wa maisilamu ngabo aya Qur'an fa idha jaa wa'dul akhirat ja'alahu dakkaan ngabo aya indwa fa idha jaa wa'dul akhirat ji'na bikum lafifa wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Allah badi ujiseke mnoguelewa. Hala ukofikiri ukana uye wata kuna usamoti ma twara twair qabatinuni aparo ye wata yotoro jaibonti illa kama twara wa waqat. Alaikum salam tukufu sufibaba. Na mwisheza muhimu wa eganyi yabo na muambie Mungu namrehemu fanu Allahumma ighfir lahu warhamhu na muambie Mungu namrehemu yabo mwabele nyu eni mwambie nezi roja unti mwambie nezi rochi ili mjue awane bwana ni wanwe bwana amjua bia ni ndongo ndaru basi temba bitwendera lali domba Mwenyezi Mungu yache yaridize hanjema. Yabukanyi yabo kwezi watukufu. Emjo zajira kwa mjo zajiri zajili ya Sumani. Emjue zajili ya Sumani hauka mjazijua. Asumani wende ujumbe wende wamjue habari wamlaulie. Wende ujumbe wende warehemu aja Sumani haumala Sumani au geta Sumani. Wallahi bilahi wende tengwelende lalaulie azali wende wamba kamna ujua mmona arende wabangu doro kamna ujua mmona eza jiri ndibo wakomori azali amenye hashe hitwa hai sabutola rongo hai ekambi kana wakati wa mjufumo yujo parashikadi azala amenye hashe hitwa nguwo endo bi ujoona bwa komori marantimni wambie ni lolo ngamweshelea wakati usukuila kausi na dainu wazadi adofanya chao alafu ya jao ya sekwa jao fanya chao akamba wala mfanyo betizi zirele haza kweli leo zijamato ni jajante bo wa komori azali nguponkode wende tengwe twaza nifumbo le bavulsion bali sisita au watu ndao warangamia mdifumbo utoka ujaji do tufisa miri tu le bavula itsandraya wawa baba watu hawende onde waone azali wa mtu habari yabo ufanye hapo zila hali yabo ngofanyoji wa komori wende wakati wakamna ujo mmona achafuka Asumana achafuka bo wa komori abo mti hao wabila Asumani haduzuha balalila bayali rukana na ene kama tonroke ngamona undu yazuya haina juma ende yale ndrofi na musi ya zine ya dojijisano jitita lelo ya tocha basi ena kati ya dodole Allah mduka na mnantungu bana mimi eketi hamna ntungu hata shobe utimpa suwe mbrati tamani mbrati da papi ni mbrati da ari ni mbrati mna wayani biaza mnantungu ibano kwa mkoso Allah ibida mine timpu eketi hamna ntungu utikam namna ni bana umna ite zigara wala timpu Allah bila kamina mnatungu mine kakarata kaza mnapasima kana mnapasima mnatungu ile atwazade kemdugena mnatungu wazade kemdugena mnatungu odorenge poda wali hata nwili waba gejusele zimba pali la jadi kaza wan lamba litokiri miwani litokiri kofia ya kantiro litokiri jolon kwa job enye adam bari kujibiyo ila ina kati besengu sondo mshanani shide bari gajiko taganyani o docteur tire fata boni on elimene shide
timabia nukafanu hata lebi shabaranga ndora onre fari lera galie albitra ila kwenda na bena mimena galie tele bala liole ya shaila muje dafanye jao yambe lebi linjia wa humpira tindanyo wa dugo se kwa na mido wa sheka wa ndo isa linjia bas sheni ko yele wampira wallahi fana telebi usikisamiri kwa yabo daona watukufu mle yabo kwazi amwambie neza vidi emjua sendogo azali yambia owalokomora kwa mjaziju ngamjua zendogo azali yambia owalokomori hauka mjaziju amnambie watukufu emjua zendogo azali yambia owalokomora kwa mjaziju asina maana msho hatu mtukufu ikayao hafiwa ni dazahe mguna mrehemu bange yabo rahmatullahi alayhi Mwenyezi Mungu mrehemu ya mghfir liye yombo zediwa Mwenyezi Mungu aremo wafu watu tipia jari remo batwa emchuweze no azali yambio walokomora kwa mjaziju wa bo tukufu bana manzo mdoju weke mziju wa wantu shende mwambe azali hamba Allah bilahi mapoza walokomorian wote na mside hamba ya numa bwete wane kama mwazo de diaspora yuede initambisha washawanu wanu ti watwali yanga mwajuo wanu wakomori yabo kaji yabo ni watu mlaiko ema wende wantu wala waserse woti waserse wo amezi woti amezi wallahi wende wantu wende wala uliazali wende wa mtundu namna aliyo wangu savapa ahezaba yabanga mazondo mba bintina utoba kina namna ilo badi ngotutira damu badi damu kechuzia hasenye swafi wangu wadu wakariba hasenye ro paswe pata amerika ila injo muoni jawadi gotambiho ejara hiyo urudigo jotambi ama urutokia wo watuka ezilera zinu risaka sina raisi ujozoni watu banga mjoma nazali yanzu yalao emjo kaikoni na mijimi nji wallahi bila hisia milwani watu wa hambu na wandu wa ikoni ya ezentu zinugwa na mwenje ilo swala la kondo juzi sa Ngibala Junaidi hakaubenza yatini kwa ndo mwenje ya ya duli namna ndo ajinorekeze mali basi wandu walokomore wenje wanambe ukanga bo mwenje enda wa ukweli bwa tukufu bahinga mwambie no uzade udio azali emwanahe hende hamba ukana tirengwa na Ifaransa wamba kwa na unimilia bahata milokana ngamtimbona yi bandikamba ngari saidia nao ni mndari ngibabiza ndogo za haya shabanuri undu wanu ngamdepase uzelimiti ngamfanyo majali maboko ngari menyao ngibanu ngafirukana ngamfanyo se video zinu o azungu mwanzo warenge eshilo komori sonti bangari joro ngaba nkabati urishilo kwa bana komori ngamba hinde banu ngwa jibone zo ngozino kwa tujibe ha wa ubenge mdulo mshana ni unyongo wa mrenga ngwa imushila ngwa nao ngeju sisi roba nuramba wao wa ngwa na group za hao ngwa na forum za hao wallahi wa kuangalia video ni zoramba upi ebale kafikiri ambassadeur wala tja kanti kutozo ngidacha ola ngozo opinion bana komori kwa fikiri yoche ebale zurgo je banu haina wandu ngwa na service de renseignement kwa tunta wesilio bwa komori bahi mwana wazala jabani yajata isutia yatahi msaada wa hentinu wa mwimili abo mimi tiserse tinyota ujwa botasi na bwa wafupia shanga mbeori sala banu yazuki wangu mjomba hangu Ibrahim mzee ngari omba umgwa zalia nawe haraka banu ni idinillah hauka azali mono kaka mjufumu ranzimba muda shalelo hachafuka sambane lejimbo yabusikanza mwambie nindi bana azali hamba ewe ma opoza walo komori yanuma pweze Allah tizishia lelo wa komori hamba walo bonze waonda wanipaswa uzitwa du watoa mapesa ngamwambie ni ukweli bala zilanda ya ukaringa be hao madadari tibira kanyo lidanyize madadari zanyu sha walivi wandu wangarika ngo joshinda wawe wandu hunu wafe Faransa ngwa jo securizo wandu ngwa jo buli wandu wa ulilo bana almwadi aina mwenza akili haisa shitaki yakana ngamjua ya ukanga wandu kata wapulwa abonge na mwambie mkeka mwambie yabo ngamwambie ni wandu wa komori azali ngubezo idade mana na shukuria ya ukana marhaba menjibo katwari marhaba menjibo Afrique du Sud wamba ukana sisi riono damu yeti hari sufre riangamizi wa banu mbaba mudulo wa Afrique du Sud wala do wandu wangamiziwa waduzulwa wala do wadu watafanyiwa alafungwa una Rashida Fahari wanyanya wa ulo wafungwa waterture wa ata alafu basa hamba ntutando kuzabaya tena
yabo warongo zazali kana bwaza abantu hambango le sovoti ebaneze votu ambango zire so ebaneze ngongizo je pour Comore eze votu ambango ziro soji wanu elezwa ndogo za demokrasi huara wanu wazofanya zamfu habe he mwana hunu ya jiangali o wanawazaliwa yode bananida mwao emaopoza wano Comore yode mwiswa hanyu do wakati mjoka ulala wallahi hijokira zali afe o wake kwamba wa prepare hata warengeze singa tuambe ola mtu wafunga revision mti alafunga mtu mketi mdama kama mwa fikiri vote zijoka ura 2025 mtifanye betizi bana kwa mina nimwambia aoni wallahi bila wakati yo bo munyi baraka bo kiki bo Abduswefu bo Yusuf Mamedi bana bo Mahamudu bo Baruani wallahi keti ngami tibakishana ba energy ngami na moyo ngam jona tsaza lida ino wana ngam domba usoni nyinyi amdomba usoni nyinyi nimwambieni engenyi wanadamu mlona karizmu engenyi wanadamu mlona usubuti mlona haya mhozwa unentiyo ikobidi mwambe na mdili karanga likaba na azali yenge mnono parce que azali kati mnono wallahi azali kati mnono uqsimu billah azali kati mweba azali nge inaptu ya urumenti yobo Comore azali haka wiruma kilaba na urongo wa kilaba ko twamba lelo yato yamba na mtonto wanende n'importe où ila mtu jofanya ata Erdogan ma president pia ufanja au araba menji shaka murao kama mnabuzi akatwa ni tipuda au dingoni bakido soba namaste namtamu ula upatu fune ya assurance ine garantie na zina bala wandu kwa tsombili ya bala banu ngutoda nguha monti azali ngusenye lobi president wallahi mndu mshenguza yangu pasule mbaba tolo wana entararu ngujwe enda kaza mnandi ni banu habo ono director twaendeza mndu mshe ngufanyo cesarienne yabo twapira risari wa yakaro za twala e passe mai pour kaza mnandi ni titi jau basi bana kufiro ni passe mai leo kaza mnandi bana labur asodo bo soju tumwambia lukamino kana mnamne hamna mtuko mnaputo wa mindi itele ndo magale na katomsha nani mnandi ndo ewa yala ndabi woy ngetu zele bwa bala pasima dita lila wido diso mjusa mombe se kuto chukora ngale bada jiundo kukwa nono udo ya paso udo amagayit waimbia kamari hale yarudi aja yare mwanazi ya magozi mchua imamikana mwanda mavoti yo de reclame yo tsongeza démocrate yo de vote démocrate si tu rends violence chez les maudo quelqu'un tu vas tu jambo bajaro ya violence ha ngaba ngaba mfanye hizo yafanya bali tuambia wantu tamba tangalia liteterera mhobwenzi ngomdo wao no ndugu za violence namna ya bakar jobuli watu jabo watu wafanye cha tamba salam takati mlani hanje manduvu maudu twakia wadunge bo fatifu watiyeje ndarege ila mibaya hadi wanadofanya zena jijudo hizi za mzima dingoni ba yo besede wabakisha na mwene mwao fanya hizo marenda fano dingoni washidana alikuwa tutomba hindo ndarwa sisi karanda mwezo vote sisi voir amini yo vote démocratique yo de loi sisi wandu pacifique sisi wandu violence danyi wandu matusi butata mwenda otangani hafano banituko bimba parena mo bunjilo na mdo parena ruma siro deneria chamvuriseni yamliseni sumu mfeba bati kamkayo mrede nyinyi kamjono majioni yafanyu ile tuko bido skuila ikasali hafu pia tuko bimba mzikara karendao mwana wede mrial ezo ngofanya yafanya sila ikabla zimeke parti yao bokike parti yao bunyi baraka parti yao etija ukozi bwa tukofu wa bustan zila rikaba nyide mazipanga mzifana washile wende wanja amandwa loidan mchukama ndo hasani mwende mwangari ya mwambe hanizo mwanza au bontonto bovala mfanye jamari ndina machampi ndo baho maukaye na wahuyenga wafo bala kweli kamtodo tankani mwenda mwaone mwana ola ingebidi mfanye zile raziraru omsafara ola isampa mbakisha 30 minutes ola mpishane madaba ne chaula abakido to ula shani wandu wako ni wandu wenza baraka bati jesange jele ojuma والله نيوان روزا baraka sha sijata sababu yanzo mbatamba kamjono tangani ayi bwana ola hawatambadi za roho hawarankanya wote pia tayo ekazalia ndo mshana ni afanye zile zilanda roho utana ndini kutofanya zile 26 kutajoka hata tunuga wanukora docho hiyo na magale weza kuteke kata fariki odingoni usiku wa madaula sikaulila Muhammad Daud kiki au kama no wenjwa una partiza rumaduhazi wewe
ngojwe mnaharamu wazifa ya zahaye wewe ngojwe ze makri zahaye wewe ngawe na tengwe hapa netsuko bidike usikira ufaku izo kwa liyo ndo tangani shauka tuli na udanda tangani na majirisi ni bokiki au utiruga tia hiyo au unajonda magari ya zali wanakutoka utawazali jobakia unafanya sinema wa mada wao usikira ukamade utamba ngojwe ziana ila siro tiwambia ukana ngabo kufikire serikali ngatoka ubuli hata ta ufanya hilo juzi ila baba wandu watoka uhulinda ukawewe ngojwe utubiswa na haramu wao alafu ambako ndo akensi tsa ila watu wahurenga ndo hula so madzini ho utaula urende hairewe ngebanu leko mtu ambeka mero mafuti tena trawa wa milano byao wallahi bila usoni wako mero wallahi ke uto wazali e ke utubisaba e karto jo sutene damine le tegwe la hangu pia mtu ambaka na sonzo wadi ngosi unenge ezuni voti da simi manzo mzende bani mimi ngama toka amzo mtima danyu uvumbo voti ajane de sebana ngamto votiwa kam votiwa harenge namjemna biye namna mtoka wenda hamramba hamvu l'Assemblée nationale amazomdia tianeleze bantu ngamwendo mafoto c'est la voie démocratique c'est la voie chao banunga wandu chapano chao nabi okwa ngamine bilete bana ngamine ze bilete les diplômes za ham shabani problem ya hurongo hanayi banungo za mtu swele akili ya hebo balizo ndio mtoo yelewa wallahi billah jusqu'à urongo msirini ni wandu makabudunga hitima ya fanu haina mndikitsani para badi ukamakini bari tsadisa alhamdulillah alwahid alqahhar العلي الجبار العزيز الغفار المنتقم من الظالمين الأشرار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لا يخيب من أمله ولا يرد من سأله ولا يقطع من وصله ولا يخذل من نصره وهو القائل في محكم كتابه العزيز كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال جل في علاه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وقال تبارك اسمه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة بهيبنا تمزيبالا أما بعد حضرات السادة أتيب المقام ببدء السلام فتصف النوايا ويحل الكلام أتلكم السجايا أناس الكرام فردوا التحايا ولو بابتسام فالسلام عليكم ورحمة أي نمر بفاها بدي وكمكيني بدي وكذا wanaweke tsiona ngamrongo ngabo sisi rongo shaba ndule rongo zwandu sele akili yao ola mbaye sharifu ola ambassadeur SMS ola shafu wa bencharafa ola duwazi wangu ola duwajumba hangu ola de mafundi wangu ema ola maua na pia balasika rongo za wandu watukufu wa pole wa taratibu wazaza hangu wako lingoni hulani wanasho hangu mawatwani yanele no mji mtukufu walizalia shahidi walizalia mrumme mzima mkomori haukawa anatawa saka sina mrumme mzima komori kana mrumme mzima hafu yo parafanu ilade mana nakawarongo za taratibu sheketi jabanwa mrongo wanunga mrongo so wana muzi wana maburuku basi yomba kana kallimu nasi biqadrin qulim na mdorongo zo anada usele akili yao tinaka utanga mrongo zo ezembane maburu kuma hiba mituzi ne sembu zine ne dhahabu wanu jadi do rinda na kaniambe cha son excellence monsieur wendo bino mdokoza wanu wanzishwa hutuba wa haraya wanu wafari unyo mapano wa haraya wanu warongozwa shizungu wa haraya warongozwa shiarabu wa haraya warongozwa shingereza wa haraya bitijishibushi mtuju wanu warongoze jata beta mrado fanya majeste abasa kwezi ina mwozo bahinge bidi warongozi welu ya hao watibala kinyama kwa warongozwa kinyama yabo tinjiana rokoza utinjiana nayi kwezi ndajezele gari watukufu inde manya ndongo wao namna hiyo ndaje kakani china tulilia leo tikala mina wazi wangu likauomba dua nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi alkarim inna da'unaka istajib hataratibu parce que wanu wanadamu wanu wazee wajua wa ilmu wanu wa mapoli wanu wa tukufu Abdul Bari na wanu watukufu wa sheo wajistai yona waonti pia zishafi aina wanu rongo ziwa sole akili yake kuna
unaenda waone mndu utoa nuzona ode ezitwabia zarendwa mbeni zila mimi tsawe zarendwa ikoni baige bafundu ikoni rane zitwabia zarendwa mbeni wallah tallah aina ka juzit kar mo efeti ya basi wala mna video huo tenzante jwanto ntofuriza bombina ngamizo mbeni wakabado area lida wala tukare nederi time aina malakari mpasha itwa ezitwabia mnahara mo ya zarendwa mbeni wallah tallah yana lijeshilini alafunishie nujumaje. Nous saluons le travail formidable qui était fait par la police et l'armée. Ha! Wandu waja watabazala pitali wa wandu wa angamiza wandu shiri wa tamro wa hibi dhahabu wa hibi chauchao. Wandu wako mwere wazingamanyi. O hati dhahabu meki, o wejuo meki ngwa hibao. Wa ihanto mala hone le jeshi nga hibao. Wani dhahabu hibi dido wada huyo abasa. Kamwela wezo meki. Na mta sigareti hiyo mnere. Wala kama sheria kati na domo mbia nikome kiwa wazi. Pi atawa wa hausi kumzima. Watu go pariswa bwiti. Izo ti mwambia ni nanti halinga mina mi tanu wanuka mtozamba. Shawe mnyesi Mungu. Zinu zamba ni mzemu ikoni mguna mrehemu ya paro hibiwa ikao shamsi sharalijana. Enda hata hashari famni karalijana ataka usoma. Olioenda huleva. Basi ya jasoma mna ikao waoneha hajua kauzina zijija kwezi inda sila mwabiani engo wandu wamekiwa ni tiwezi o wakati mwa parisa ukakabo mzazi ya dhulumiwa shabanu wa msibo mruaji ipariani ya ukabanu kabo mzade mmoroni tena haribu wangu doenda ini kweta habu ya jai wajirisa wandweza shuhuli hate mfumbili ya raru hajorejeza ya duwa jirisa wandwazi uzira arweze dhahabu zomeki warenga hunu wei hamba ngujoja banna mahamili ngujoja ya ilibi itijofanywa mnadi warenga hunu ni kwa Rwanda aizo watukufu nga mwabioni bana une seconde mwabioni bana uka nima opoza mloko mori azali hamba nyima bweze hamba yao ya wazao ndo walo Faransa du hali viwandu wa uwebandu ya wandu Faransa wanu wallahi bila ya waelimini wa wandu waliwa ziambi la bandu za maagent de service o aize komisaria waziju wa ukana ndu kada walibi wandu wafanye majari mabana eko wa Faransa kwa ja protege wan abongo abukabatu njo ya Faransa parce que wajujo kana intenti ya maturiste abongo ajilati za mariziki wanga mielewa wizo nsi wanzo ba doja maturisti oja investise ekwa baula wa mkomori baula wa Faransa weka shilu protection yonsi ya mabanti wansi wando drogue shawa zinu complicité et Faransa ngujwa angario wandu wao. Oui, la question est posée là. La France va faire comme elle sait rien pour que ce bandit, ce criminel, cet assassin vienne tuer des gens dans le territoire? Non. Et là, ça va faire fuir les touristes. Yahu yunge jumenya haukweze media za unuzo hamba. Otsida wala dungo bale wana weekend wa bezendabu. Abuge abo na mlibo wandu wa jewaribu. Ekanja fuma asibabu bange autaka bza mwana mndu au teleti hibidu jala mali na jana fuma na jomba tifu haramu. Shekade bwana inu. Kusera aina usiku anu kwa tukufumbu wafana. Na abo mala oni hatupia na tukufu wandu kwa bati uvumbu la bahana. Shafanu restera à jamais. Weide mndu ya sula jwa komori. Allah hinga wandu wa hinga wazaliri hanami. Abunda wewe banu gogo sokwa bantu banu banu ngo tosula chamba bibo ngo totozi loro chabanu kutuona mime era mno muhangu vuwao ntusubutu rongo achele mndu changu. Inga mjerongo. Kama nzotala kama jana mfukari kama mjozanyi sahina mndu ndado toa majana mailo mndani hao no mjine ni jobira gari ni ya bentoke tola kata shirin tsazi ndabo bazo ni fadna jabuja shanga mjuhanda. Akawa nura jalo stenetika usoma ransi. Abange yabo mgongo jwa libantu wontiba wanistahimilia kama ndo mabuchilioni ngamdu mioriali ngamngwa ni pasisa kwa ni fudi amko Mwenyezi Mungu jwa libantu ya bariki chembe Allahumma amin. Nemana nteneo banu danyi watukufu nyinyi wazaza hangu wanashwa hangu wanama wababa hangu wajomba hangu wabe ngasinda we angalabo ni dala kuruna vunaka uswali yabo lelo akauswali zemaiti omze ngasinda we shakuturiona ngasinda we
bufa abantu kutiwa weche bantu wonje kwa batusubiti ngabo wari yao shabanu kutiwa weche bufakhari abanga mwambio kana azali wallahi bilahi wabuha tengwe ngabo wamba deserse ya hitanda kamili wende waone azali wende yabo atawamana wamba ejau ngenda amba kamna utomona babo wandu watoze sekere ukan azali nguponkode wakataza ni uwezo baya swafu wallahi nagiri banijo kiri akeka kubali shabanu ramwe jamuwa nyima opoza au rahafano jamuwa shabanu jokiri ya ulawanuana oana na mzazi mwanzo wa muwe haraka no ili wajisove zero za hao haukawa dezaki misiri wamba keda huwa mayiti ayida lamna iliyo banu hafariki banu yeye zamanu warabu laisa samaku wala laham katifika tinyama yeye banu yeye isa hafariki azali hakauroha ure azali kana diabeti azali menase waniza vese azali hakaurongo wa kilaba azali mone namna ya zimbe baya talo hamama kena guti na kena umjabure ekazimbe baya bala ntona mambo elastiko suki ya heze chama hakani shasha ko mdu fikiri de le pata la hanko na shaya wa shahada bo yali heza na wale wanko bakali yaoneze kamera wakile shinu shinjia jeshinu atawe mtitira sikunjo hada ya heza shini we alafa ele fotomli ononyo tipi hamuina gumi uyekana hata bakari uyekana hata tiketi ba protokoli shanguchi hozo kama amam dia tamba mbo ila kazile do aba oneze kamera zimundishia hata bahi monolelo ukale longo no ya mamna mwana mwari mna hawara amada onodunga da ono sane bati wanezenda boba anamna sane leti waza na mwani kadariga na plata na mwani keleti bayengo fanya makatsa haya nina bala yo da GPC anja bala ya GPC ya ga sekwa ro pia wa mona opasho moto la dede ya jana ngufanya mala ngena matsonzi na wala ola kadara ya tawaza wapo mbe majana barara ro se bati ebe hata yangi bati baye kyo de mweza shonga oposhoni odi ya kauhau no ret kanganze kama wena hai kegam ne sawi zana mbawsoni no leti oyaba usora ngama ngafiro kana onkoja jula na oya kauso zamvu ya mlo le kataka utsaha arariele kataka utsaha ongona wana oya amira ukutuka uzati ali abudaida wakabati bala watulugana wahede ngana bati wa kiti kwanya malon wa katata yato lillahi mubarakat bahara janti heda rege maidina janti hemna ina ja kata madem nasinamu aba masalam tefati abishi babiti bala hase ko zifubazi to ata wala ulone kamera ngo zifubazi roho bismillahir rahmanir rahim kullu wa wa tumati lam yadalla min la tam yaqul la kufana bismillahir rahmanir rahim ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا انا بالي مفهوم فكري مفهوم وكده ورات عين وجعلنا للمتقين اماما ابا سلام رجع فتزو idan ge dunia hiletu mtemna mbere jokiri kama la mzimade ya ziula zo mtemna mbere katimwangalia nze mtemla dingoni yete nisa sinema bo emana mtemna kawa mtemna mbere ndiri mbere tia babo ezembira fa pia joko ziwangu lelo ndiri rabbil alamin amrege baziwa ya oya solo bazi shabu kufanya magani yale ya fashoni ndetse sinema bo wakati wa batu nani hele anu wale mabanu waparisana ganaga Allah ila izedola za kamera za kizama seri aba sinema watu angala seri za maturiki hata wale hamada Allah ila watu kufanya sinema ndugu ida kilecheza ola kufanya hata na malalao ola fanya masaida tano ya kubalia ya lola tijara wicho mtu ashale bait emana najia hiyo ndali la azali namna kalelo hakama kaulolo leo mwadina nzuwana yede chanso ke zana shele antoshelo wazadi emna macha batidota eba kido to pas gele leo eben comme John
Mara zimbose shelo alona. Ezenso ngono fe mat. Ugofikiri wala kaulole ya lelo da ubindi nzuanda. Sai mara zimbon. Tu, utojisoma na mwana yo kaza. Namaste, namaste, namaste. Tilo. Hazingizwa ni majeshi hata choi. Chwa ngoro mwana poshoni tena 20 masikini. Asikini mwenye sumani. Asikini mwenye sumani bomnyawe. So ingu tsoto. Enga mweshele yawe. Emna punu kuwa mbeni ya dunga banja paro ida haruma mahala balobaya. Kama shela mna puru kwa mbeni ra agenda ya hulwa. Egufikira mami mna peta amada tu. Kama mwana mna puru kwa mbeni. Tsoi. Tami van. Kama nuna bwa komori. Tami van. Usiku yinu. Allah usiku yinu tirengwa. Nema jeshi mimi. Wallahi bila. Usiku yinu tiriyanyisa. Wara kanzane de Champs-Élysées. Tiede tibali wapan. Allah ina adum tende tibaliwa tikauve hangun non sam tibaliwa ni wanda waka wa maore wakaiyo e mwana matijodi anibali ya tibaliwa tende hata neleje si odo kaunta mu metro metro inibali ngoni to hun unu Champs-Élysées jo ishie embwa ila idamba ukana wekaja pare la badu wesikaja parfa ngabo ze video ngabo izo son tipi gena hime yaon engo ne video ino ndo usikufakiria jahuni ndele je shitami wonda mi wallahi Allah wakanto ule digo mimi dene dana dungia fatihu ban wallahi alazim inda mi wa tubira na ba fatihu fakirwa jamda dabi tu tikawonda hata na zirwa ndele je shihun bwa komori je shiwole akonzia hake zoni ila ehandani amadagazu ya ulwao Soi, abalum ko bakaenda hule. Inu tikada mina mwana moparo Hashimu mumnungu. Tikada mina mwana mshohangu mumnyuma ta uparo Fatima Usufa. Tikada mina mwana mshohangu mmoroni na ikona mtamulu uparo bawa la raha. Tikada mina mwana amadhu ya umbaye tamwe. Usiku unu. Mwana majimbaye hajabu kweli habiri hajarangari yao. Weinda mi bona bao nyide mwariu aboyengo kote ila ngwendo bango mimitiko kote ata nenda ata baiba ndaba yakauha yakaunangalia moni mndongo zao wafakirwa shamda dabibu wa Komori twade yakauda bitwa hula bahele jeshi dijeli nizingare banu waniziye banu unde bala nakauzilwa nele jeshi lino ile foto ni wana demande de jeshi la wakauniziya Shimba ya le mina puru kia doa bakana kaja paro na ruma ba ama mimi napeta amada we na mnende e wanafanya ba miswiri na yona yote pia kijuze mala ndo abala mbio la kaenda bizeti za na bondu pia waziro enda na mazi Hashimu mnaijana shuja mumnungu jaswaba wanu mnungu kwa na mna ziro shaba nungu na mashuja hata wanu wanazijana wa ili mashuja zido hamba Hashimu na swaba abonge abo nyimao wandu mdoko Komori epanuka mfanyira wazali haza kwa mtufanyira azali hazi azalinge mwade azalinge ama aisa surumene inu ranzimba muda shaba sa hachafuka nge mwade swafi balalla baya toli hesa bange video ya rohene mwali au yende n'importo akaujua na endela rimbehe chao na rimbehe chao she etayali yo la mdu ya bidia la ya vumwe shali la baya tuvu na upankode katuone hane mdu ngembu na chuambe kana ngatika ujajiro ne mseba ranzi yare mwakarja shinda raona naye alafu bala ngo ebangeje mwana wazala jua à gauche à droite yone mana nakanza be Ibrahim mzee kanga sina muobanu opposition ilala isiuha wewe tipo ya uka gotuka udazawe mwana wazali ya jianikiwa warujo ukutoa mitamihuli kazali hafu yabo sharia shamafitisha hanyu odo abidi urenge lebutiilu de sharia mashifanya bale kwanza ujirende pont mwana wazali araria bire na wakati yo arjo kutoa mitamihuli
azalare mwe mzimba pale mziye bare so voti ndetse sharia shama fiti shahani shaitike ngoko yabo hamba wewe do ujo mramplace kahafu arume sharia shaboti shahanyu emwana weja hurariyo yabo bakuna kwa mitwa mihudi yabo eka kutuana he elimu ya wana hemila au wana homji wa puha tabemba biyo alafunyi maopoza azaliha mvumbuwani lelo hambaya numa bweze yanu wanu wao ni waria odo walo ulaya ebango wapanga onda zipi wanu ema nifuri afanya onyi mlo sur place ya bidimi afanya jo anroaji ni mlo sur place ni demwa bidiri msaidieni sha sisi sila bidi kesi de rwana onkodo heze mali sa hatu heze mali funa hizo ibidi mfanye semanifu baturi mbeshe yeni semali anambeba ngati tukanza fanya jao yonga nzo essence yonga nzo wachiri magari yonga nzo rifanya jao wabai yabeho yonga ibidi rata misumari ya unguwa mere yonga nzama ya utaura ando bari mbesheni na kushute na inumishwara yumshana nisheletse ne kemro andi aroma msiru ya waswan kojo au hati ya jiarenge ya panguwe ngebidi mdere birika na siyo ishele kemro majifiri ya jiarenge ya ile ishole shambakisha na basari mwereni birika na siyo kamtsina ngokumchukua makambo mafuti da nyinado euzorganizendo eujuka uziwa zando eujuka uzipisa na mjom nambie ngo wakati yo mabika madoa mafuti ebanu mkalikule eujuka wende seze vote emkalikule manazifanyao ebanu kamtielo ka ekafanya vote ya isangu ujwe namna ajuka urenga eujuka nzambe jangu jomreka mramasi hamwambia nukana alifanya artikili kada eni ujoda inga to humfunga aina ndo dai hafungwa ngabo ngamchukua cha mabika madoa mafuti ndazivisa azalida ene fami watu wakawatida watu wafu wahibia watu wafungu watu wakuwa komori izo zinyame mrutsona utungu nao wakomori pia ngwaona raji ekaptola ke kati zino badi ufanyaro badi kibiyo mdo kamtiari kabati mtu kutambia ke watu walati fanya roho za watambisha parce que o kwa jaritambisha warangamisa okay izo na kansani mwambieni ili hindi ili mtulilie njokana garijo wonando muda utwa hale bana namla mwenyi wandu weka yao mwabaga mbano nazali ntike mwabaga mlido voti ba voti izo desaresi wa desarengeziwa shamti tsotuha mchamabaga mlido mavoti mjoka kabadaka ure wa voti alafu ni wandu mwabampula mjemri uwe ngasiba ngari mlidawani nabie yauka azali hateze sherie Faransa na mzambe shizungu nye mdungu wanti wala hata wala mdungu wanti shizungu wapasa kwa wati wanu wafanya partisha kwa turongo waprofite occasion inu eze parti majana matsanu bobustwani wabdilu wahabi wasinto mapia wadaza ngwatsugo unoko na rende ya uritende rende arumesifoti yonge chokanti roranti shazividi ebanu ziyo ndobi uruseze voti mweda wanu mdweda rumavoti wanu mdweda rumavoti ebanu kamtuyo keke mweda rumavoti mga mdomo msaidie wako ngujoda mboheni na ume mbohani kamdaka ushindo jayi baniyo ni question mimi banu ticho chibwa ngamda mavoti kamto uhundra ngamto votiwa she kamhundu kamnahweda ne ujoro ngwangu ujoro ngaya muwe na njika mtachipanga ya kana mmane ngaba ngamodoma mreme ko tsingere ngawende tire sa voti tawo wa japia washindwa wakubali kamtina hindu kamtina wandu au nganyina hindu kamtwanza mtowe mmane bwana kamtwanza msepareni hata fanu wenda ya pesha hula ya mbahulia ni kamtushinda mahala fanu hande hanji apesha hula na mrenge mle wallahi ya position wa wakati amando wajode la course wajo utawa wallahi wajo utawa azalinge détruit azalingu joke mwanangu de ni kamdu ya jante shonende ngamule lone wasome atanje ni hunome ni uweze kutsunambia ukabombaro haba gwanzo ulwa shangodwa ni kemrushona de ajiantia na bemtimu we bamanzo njeni John Rompua mwede mamuwe bale mwana makaumuwa ora faride amba na mu ewodo bulo duniani tusubutia be kana na mu no eurumwensi mumria onyo tipya mnuwe na mufanyeze kozi hamba mtimu ewo mnajeshi ndobi ona ndobya mu aladwana haho paske wanaho waona ukanga we na retari ngomo hufa amngia bunyinga mtoto kwa ujiwa mfewanyi hawanyi eduaya hatujeke makubuli ya ukana Allahumma Mwenyezi Mngwe dhuribu dhalimina bidhalimin wajalie madhalimu watu jimana wao hawao madhalimu na madhalimu wajibane wa akhrijna minhum uritowe
rike munde victoire watina ukariduzu abongenyi mao opoza mlo komori azali hambi ya mru wallahi ya ukana wanunti wawaza nani mafiti harumanyi ngabo wandu wallahi na labiwani wandu amini ya ukana ngabo wandu walo azali harumanyi mduga na mfanya mabuje sasa tanganya pia hata mjo hadisi watu kwenda ndawambia asali ebanu mparo kanti watima msomo hitima mli amini ya uka wallahi tallahi kallo na ndogoza uzaza shamjezi mko jojali haina mrulona mnafiki yatendea fera hana azali yatendea ngamie mdalili fera hana azali yani mrulona mnafiki arme bwana yenu abonge watukufu na mtulilie na ambiye wanro meki yabo mrambu wa yauka ezedwa nezenoko fakhari ambao wakomoriwa ile wauka hakika nyiwezi au tushuruka nyine lebaye wanua maore na mmone wakati ndana wa Paris tulwa damina jo wallahi bila wakati azo bushine ne mahadisi na mmone namna ni warongo zao yao utungu na ene namna ni warongo zao watukufu namone yolo katina chana bali wanenda rumo omango bala Champs-Élysées abonenda na zingaro tayo amona utungu nanu yeti tata yari yanyi saina mkudu wana mprofanya mawala tourist basi hata na joni ela wajoni zingara ya Allah mwanama we DJ we do radunga nao ya wanena mna na tana dhibiti wao na bali wa direct majeshi wao kanari yari karja para mwana banu we chau kama mimi napenda mada wao mnabwiza mati timna harama mada we ngamjue mana ndo banu mimi ebana ser semana watu mtashi amba fidia unu ambayo hindi atudire roho ano todo kontiani yoka kontiani no fanyize direct ya kakao no nyawano no hima bakati ya ko himi sahabulia direct ngo akati nguvayo la kataba billah honge abo watukufu ni wanro meki mkubali ebanu amayo ni swako mwerigeni ya bewa hadisi watu ritse bale ujumara tushele ufomoti mkubali ukomekizwa na kahambazo kweli haina usiku watu ngo pariswa bwiti wajoka mruwashe umruro mnyezi mgudu manao meki arumamaha mine gartaho mitanu ngamdaida habu banu wakeka baparoja mruwani ya jamba izonda aborikazi wao alafuta waina usiku watu ngo pariswa bwiti ona ida hibi yola ni kwa burso la regeta habu wala baguni kwa nducha mkubali ukaizona bauka umekiwa nweze ukamtakubali bwa komori ngirambi sabareza hatu mkubali uka omeki wanweze ukamtakubali na wabiri jwa besa barezi doji jao tokatonza tiletsondo kana baraka mkubali uka wanweze ukamtakubali kwesi namnami dhahabu ya mzazi pamkono mtawa dhahabu kamili mtwela mwarenke basi mwende sana wene madoni kama wandu atika mtwela Mwenyezi Mungu washila ele kaburi lanyu wa masihu ya mandwe zepa unine zehara neze kidani mazirenga nywandu haziomeki washila ho wenyinyi botu kwa usubuti wa mtiheni rahamwe jalibe dhahabu ya wandu masikino watu kwenda watimbe ngama kwa mvuli zaoni wallahi billahi wallahi kwa wandu wenza irumika jabidi wa mtiheni kwa wandu wenza irumika jabidi wa mtiheni Ibijua makadia nizo suruaye kemsamfu ndo ngwajora mbuwa kukae mahala mwendao ngwajora mbuwe mahala nendao abi mjombangu ya fariki leonga mwambioni Ibrahim Musa ya rahmatullahi alayhi aparoni para hamba banuga sidawe zimu na mrehemu ya mkufirlie
tudu hasi uloba uitanda guhisi ukana emwana wiguru wanidio mchiwa hatu urora karsina bahi Mwenyezi Mungu atuchadele tenenga mumhoso namna yakanu walishe efe suwa yakajarida hata rongo atokama mndu ya lalaja wadhat Allah usonja to ukome namna yakaya Mwenyezi Mungu angalomoni msikirikana gamrenga ohara na makidani na ndimwendeza nyuke abo ngamtukana mwe na mumtie hafu ene mumuyana chiarambie kerisari ntihi ndahu ngena mumtia mumje mwane afera ngena mumtia banga mjoro mmona kabati ujola lasi wa rumanyi wo mtoto mmona eta idumbia hatoi hacha ujo muyenzani hata ina mwene balibie he hata bu wajo iwono kaburi no wantu omekiwa no zetwabia wazire nda dhahabu ya watu wajo wona kabati mufti kabati kadhi kabati journalisti kabati mtu wahamba ndo kwetu kayonzi wadaza pia ngahama yabo ila rifu waswili ebanu kada unele chendo ngahama mufta funda Abubakari ngahama mndu mmetu enda lola bela yabo waswili enda lola halafu usiku ya njadahoni wa masihu mndu mshenda jipanga bala lelo ngefwe sankule leo ntustamili hata leo ngefwe sankule leo ngama funda Abubakari ebanu ikaturongo ebanu yena faso atafundi twahili ebanu hamade la mwahaya basi usiku ya jarongo atoka hamade mrume weyenda akaulindo adole ya homodola mdia janele bayane neze tobi ambiwa nusambi washile iso ngizo banu kasina mahama jana maidi wenda bo hai au morogo washaka ileke kajarongo ebanu utoda za usiku urongo wa utimsi haja tena ende Arab Saudi da ena wende wabobori ali warenge wende zao haja tikarabi Saudi azali wanrupe wa dola laika taka dola la hato do swali hata wakana magarde korie kajaka na azali Arab Saudi to bango chumsaidia ni swafi shamba arna runuge azali bango na firaje makarjo kana pare za hawali saba wachile no iwana waibe sada mushamnazi ni tujwa una uhea nini mufuti areje pani nyinyi maguguru nyinyi swafi nyoko muri ewe kaja paro bwe hanya wotu chamsiba bahingi hamama na mmeto yenda ya lola sauvage denda la lola ala fosi kula lola mndu mengu jipango aye mndu mshi eda jirengeza ata ko lelo ko tuka ujanjwa sibali lelo ko jore mani karampulelo ala fo mndu mengu ndia wala mnangananga katuchua ukabanu lailatu dukhla usiku wo yo ibidida ila yaola ya lele dadao elimdu ya renge bonzi ya rojia funge hunu no shunoni yambe lelo ngaroda reso haswa idi leo krampule joka ulito abantu haude pompier owada haujoka uroda ununudedo alafu emrume ola kansanga de mrumshata Emmanuel afumaum ewe ezaka unu salamtaka angwanzo do la kokola yambe ngoro mone yanga deke arambona rumwe basiri yabe unuko tsawe nuko kasina muda mwinji ebanu bo nishole indilelo yambe bala rambira uka andudo zuru o hafaze juma bagabwa mangaloke abo ala fo mzade ola kanti ngulino ukadelo gefe sankule mrume ola kanti bala mangalia hata ala fo hatombozi sauka banu nyule la zinyama oli amwambia mna kalima mwema utoka usiku nisika ulida so afya ya bamba mnyanya banyima ule la zinyama amba angasina magonzi ya madawe kasina kabu godzili lo ya madawe ero kalimanda libi usiku wa lola na wanzo eni mutofura bisiko banu kwamba utende upatso moteri rengeshe mbili tupatso omronchi rife banu lelo alafu ko kwanti be banu ero ko zazinya mana muzina ngona amba kasina gonzi banu lifano nawe zaiba hiyo wazade feli wakujibu la isheba biyo wajibu ndo emba biyo abuge watukufu mruka tujua owanruwan eke warongo mru ya dojibu au mnefanya makajaishia do ili ya ulero ha
Kairim dia ajibu au Kairim da kikajibu? Ha? Ebano gabo mdume ulona nogo. Ebano kaptona ukawa. Mdukali ndu yatoka na mfu. Ala waka kapto. Bopia kaptuko ula weji. Ebano kaptudo nese shughuli. Maudu mfomonti. Aina mna filmi ya rumweze shughuli ya mwani. Ila tabu ya kwa joda watemba beto ya bona papopo ina ba atemba barugai kwa kapati barugai garjuson kwa si hata na drapo. Namderemba tiwa banu bo. Namderemba. Arugo jusabera muno ili waone ukabala atemba maende na bala ondo chekela bofuni ba. Esali yungo na yode ho andosh. Ngabutijewa ngo undo. Ngona mayelingo na majimbi ngona batsingwa na tambu ngona mhogo ngona rofi wana mikata bantambu ngona jo wana tukana wana ngochukana dogo tiburo wana biazira ngobadi kwa fo hansaya wababa 20 euro bada za utetezi wa rudu wa mnikani mjamsilatsa mridi wa mtekeza saya mjamyalatsa alisi kwa bidwa ndo wasomedi wa bana mjomto mtambadie basi. Abonge watukufu tirongoza diaspora risari rege decision ranzijana mrati one mwana mshiha muzisa swala tumhusu mtamenga mwanzo wanawashiwa no mdo wa bless bamuishi yatimwambia nizo jana mtu yaone mwana mshiha tembeza makiyaji zahe ebane makiyaji yo bote naturel ya haho awu bano tataza majojo na tungu armo so haho wofuti shemzade timbarati babiyo akemzade ambakana yabwendevu yo ndevu ya suna hawilo chama lilona mituna na ndao omwoni yo babiyo tibibili alibaza dia tukadonja rukoza tumhusu ile swala ile nifundi ya ushekhi nguzi somru kana evani yo makiyaji ya kana chawe ya butataza ze sura yambi ne matashi na madini ya avuli si wachabu ya wajundu Msumbiji. Yabo kanyabo kanyabo haina mtu nakanimpansia hedeza bajana janao bona la bala ntoshidwa nitse ho na esheleza he emtsatenda tuko kongolo bahanu na mwana mmelo na mnamba haina mdio tokana mbwa yohamba lilwafa ya promise you stay mbwa you stay mruko ilela mbwa you stay miadi promise mbia ya ile lazima mbwa yake diwasa ekembwangi yona nza yayo henda zao basi mwanadamu ekakura ya kwenda za haranti ola yakawudumlisa uchawubiri bantu wono mrugene mnamba wa hai yabo embwa yo ikalanti zabo ngo isome soze ndabo za haho yabo embwa yo yode ihusoma we namna usamia dinyo anadamu mlio abasa embwa de ihusome sao namna ya ustehi miadi ya ukamruwa wa paroli yabo ngo isome soze ndabo no unafiki wa wanadamu wali abasa bwana wala hautungaba lawa ya bunti jo ipulili ajai husomese namna ya wenda biomri atawe mrasido njaruza sumhusu mrasido njaruza sumhusu baina mdu njaruza sumhusu abwa yoto ndana na ndogo boko zekezi mjibie na mrenti odoji njaruza sumhusu ni na masuala ya ublese wandu Mbuna juwa ondo yalo lina juwa mdu mshamba ebano mbaru wanzao hintu ekawishi mdu mshamba mimi tima pesa tawaba uo mdu mzata uo mzade uo mimi mzata uo kanke radhi uo mdu mzata uo naambe ukana amianza mapesa bayo ende ijori saidi ya fanyamba mzana uoza hatu sheke ambe mimi tima pesa izonda bo uo wanganzo ya utonda ni wakati yongo jone afera ukana mimi tima pesa na mnamweza kweli bayo fikiri kama la kweli mimi tima pesa ichogese mjomba wala ende entraîneur garume sadi shuma sha utogeza wando ashodo jiwa na mtu daipese movement bidini fanye unaone se dunia bidini fanye wando ashodo do jibi wane netai nezo za hangu abaidi amanzo
unone se swafi ndi kurengeza eziungo itungezwa wazali wadu jiwa na mdu swafi amba yoketi warumwe sali de jin muhunu amba liya ende abada ndamone se banki abada distributeur yobba bila ekenga wena hiyo goje shindo izo zijiri miswiri etajiri yakaya Allah bila hezeno goza jiri miswiri izo micho siona no wakomora tajiri yakaya hende haono akanamba hado ilisa nyama nazi wandu walula kwa fuhanza wandu mjie bande namna inu olaida reke kilo za nyama kutsoli sambwa na bonga lifuhanza pia ngebidio ya yarongoziwa ngebidio yarongoziwa ba ça va pas ha wandu kwa tunda mairo hala fungo ya loli sambwa mama ilifanya bomnyao na dedera mwambie ya wemba hiyo ndi ha je vanumka mnione sababu dembo wangu basa mtu ai wife anga mwifanyo yofeti ni ila ala likawandwa jaru metali ya hemba ya ha ebanga boshuli ndi ulanga boshini wala faria wemba ya hala fungu nguifanyo tahalili nguivuriyo tahalili wantu pia wanu wale abo wanwe wa uvuriomba tahalili yana mapesa karina kubaliza ngwizo namjorenda watu habala ebanu chao eza jini ndise sikana bwa sikawili sema pesa yangu mjama bani iwe tiwa sijanga mfanyo basi we yahenda ya ilisa mmono wa komori Allah yo comportement yo unafiki na uzulufu ebanu zabari ufanyo zerwozino na wandu wafao kwatunda mdia waombele ya jodo furidi yamba tahariri eminga mazoni fanya bokwemba inutika na 1000 livres inambia ukaifu nirengeze 500 ni vuri tahalili eze 500 ni nikema maskini basi atato wamba ni nikema maskini ngamona uzulufu wamba marehemu abache wakati la toka usaka marehemu amaula mbaba wamba marehemu abache yode namna basi ile kalimani ka ujana behindi wallahi mndu mwenza akili wa mbongo za kweli ekage maskini wanacho mwana mabala wailata uongo twamba majai shada balona mapesa bainge hanyia abo yatini wa so plus gelegele wallahi bila aruma uleme ngwa machui ekakutina hindwa bandu ride mwana mnyanya ride mwa bwana ayina mzekaye mzirambe bwa wala zirano kuza muhimu za kweli wallahi shenge bana wamba 1 plus 5 égale à 3 ekanga wana mapesa wajore makoti kuodo yo philosophie bala kabja ile wazo akakusudia bala wajonde makoti akawa kwa tuishi wangu tungo uone udone bahindu nada bufati hola lungo urongo wayo pulos gelegele na ule makoti wallahi bila ebanu mwisho siku akausifu revolution de chababi revolution de kwandu wa jisengeza revolution de kema jeune wa chango revolution balangwa zyo jusema janvi na mavio na mavushe revolution de mwifanya mtokubali wandu wa ili wa chwa mrenge no tajiban o de verega no taje katile zenu usiza famia alafu wandu wale mekoti ata redali ya mvua de maingu abo wana hawa na tsawo ko ngamida mafoto yao bala bacha wa mwimili ngwadu mwangali washire bali kamta parapomze bala urongo nayo bana bidi urongo nje baba no do ni kwenti bidi do chezo mbao arida lilongwa de mayengo gasina mheshimi abagudo pare mwene fu mwagami fu mbaba mheshimi wa ulona vision ya rambia bala ngwanzi yari si arinike doli prani leader lale efwa ya fakwensi mheshimi waze fikiralo nizo wongo ngwanzo rikeja ngwanzo katirikeja hindi mda ule shamba ni dawa naye kabati mtu mkono washide bani bawe namna rongo wao shabu ya lona robo kume ya mhibia niso kwa mpule uzgelegele bo machui we alona robo kume ya mnika oniso njuha muwanga mpule uzgelegele ajala hanyu pitusi anu watini yebe kuduke ya mwezize mtujua we tana ni mtina ni mabuhuna mabahabo nyandro garanzi ya gemjeni mtina ni bikiduki abuki abona mwebese ndu anyima opposant azali hamba katsu mwazani yajo mwazani nasanyu mabaga mazomo na mavoti tena dani entutani za wanu wa misri wandani sana
حول ولا قوة إلا بالله.